Now it's PDD. This is Irka TV Rwanda, kandi subscribe tubane. Ubutinganyi, gufata abagore ku ngufu, gufata abagabo ku ngufu, kubahohotera, kubanywesha ibiyobyabwenge, kubasindisha, kubibatera mu nshinge n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umugabo Puff Daddy akaba ashinjwa ibyaha byinshi bikurikira iyicarubozo ndetse no guhohotera inyokomuntu, ndetse yewe n'abana bakiri batoya batarageza imyaka y'ubukure. Ese uyu Puff Daddy tuvuga uyu ni muntu ki? Uyu mugabo ukurikiranweho ibyaha byinshi by'indengakamere, ese yaba yaravukiye he? Ni muntu ki? Ni mwene nde? Akurikiranweho ibi byose kubera iki? Kandi subscribe niba wifuza ko abana natwe dukomeze muri iki kiganiro kandi kiryoshye kiryoheye n'amatwi. Buri muntu agira hahise, ariko aha Puff Daddy ho ahamubereye umwijima burundu. Umugabo ukurikiranweho ibyaha byinshi ndengakamere. Uyu mugabo ubusanzwe amazina ye bamwita Sean Combs. Uyu muraperi w'umunyamerika Sean Combs Love akaba yaramamaye nka Puff Daddy, P Diddy cyangwa se Diddy. Uyu mugabo yavukiye mu gace ka Harlem ho muri New York mu 1969. Avuga kuri Marvin L. Combs na Janice Combs. Uyu mugabo akaba afite abana barimo Quincy Taylor Brown ari nawe mfura ya Diddy, akaba avuka kuri Kim Porter na Albert Joseph Brown. Diddy yahisemo kumubera umubyeyi ubwo yatangiraga gukundana na nyina cyangwa se nyina wa Quincy Taylor. Icyo gihe uyu mwana Quincy Taylor yari afite imyaka 4 gusa y'amavuko. Justin Dyer Combs ari nawe mwana w'imfura wa P Diddy cyangwa se Sean Combs, akaba yarabonye izuba mu 1939. Naho Christian Combs ni umuhungu wa Diddy na Kim Porter, azwi nk'umunyamideli, yanataye ikirenge muke cyangwa se mu cyase, dore ko nawe ari umuraperi, akaba akoresha izina rya King Combs. Undi mwana kandi wa P Diddy witwa Chance Combs, akaba nawe mwana wenyine Puff Daddy cyangwa se P Diddy cyangwa se Daddy yabyaranye n'umukunzi w'igihe kirekire witwa Sarah Chapman. Saba gusa kandi Puff Daddy afite abana babiri b'abakobwa b'impanga, uwitwa Dalila Star na Jesse James Combs, akaba ari abana babiri b'impanga yabyaranye na Kim. Aba bavutse mu 2006 mu kwezi kwa 12. Love Sean Combs niwe bucura iwabo. Uyu mugabo yakoze byinshi byiza bitandukanye mu myaka yo mu 1990 ndetse no mu 2000. Uyu Puff Daddy yari umwe mu bahanzi b'ibyamamare kandi bafite imbaraga mu myidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rwo hejuru. Ibi ntibyari mu njyana ya hip hop gusa, ahubwo no mu myidagaduro muri rusange. Yari umuhanga ndetse ari hejuru ku rwego rwo hejuru, arimwe mu bantu bakunzwe, yewe no mu bintu by'ubushabitsi cyangwa se gushakisha amafaranga, ari mu bantu bari hejuru cyane. Uyu mugabo si ibyo gusa, n'ubusanzwe yari umuproducer. Uyu kandi yanabaye executive producer wa album ya Burna Boy yagiye hanze mu 2020 yise Twice as Tall. Akaba n'icyamamare cyangwa se umuntu wamamaye mu njyana ya hip hop. Uretse ibyo ariko yanamamaye mu bikorwa byo gushora imari mu mideli n'itangazamakuru, aho yashinze Revolt TV. Mu 1993 yatangije label ya Bad Boy Records ubwo yari ari mu myaka 20. Icyo gihe yahise atangira gukorana na Notorious B.I.G. wakoze album ebyiri za hip hop zongeye kuzamura ibendera ry'umujyi wa New York muri icyo gihe. Iyi label y'uyu mugabo rero yaje gukura, yinjiza miliyoni nyinshi z'amadolari, ndetse afasha abahanzi bamenyekanye mu myaka yo mu 1990 uhereye kuri Jodeci cyangwa se Jodeci kugeza kuri Mary J. Blige. Uyu mugabo Puff Daddy kandi yanakoranye n'abandi bahanzi bakomeye barimo Aretha Franklin, Boyz II Men, TLC, Usher na Lil Kim. Mu muziki wa P Diddy yashyize hanze album 5, ebyiri yahuriyeho n'abandi ndetse n'imwe yakorewe remix n'indirimbo zigera kuri 72 zakozwe mu buryo bwa singles. Mu rugendo rwe rw'umuziki, uyu mugabo yegukanye Grammy Awards 3, MTV Video Music Awards 2, ndetse no mu 1997 yatwaye Guinness World Record nka producer wa hip hop wahize abandi.
naho mu mwaka wakurikiyeho mu 1998 yashinze inzu y'imideli ayita Sean John. Iyi nzu ni imwe mu nzu z'imideli zakoraga imyambaro y'abagabo zari ku rwego rwo hejuru. Nyuma mu 2016 yaje kugurisha 90% by'imigabane y'iyi brand ye ku kigo cyitwa Global Brands Group, ariko mu 2021 yongeye kuyisubiza ayiguze $7.5 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo uzi gushaka amafaranga cyane mu mwaka w'2008 nabwo yaguze Annie's Clothing Line kuri Lace Claiborne ku madolari $20,000,000. Mu 2013 Sean Combs yashinze sosiyete ya Combs Wines cyangwa se Combs Wines yenga ibinyobwa. Ibi byose yagiye akora rero byatumye mu mwaka w'2022 yinjira ku rutonde rw'abahanzi batunze miliyari y'amadolari. Uyu akaba ari umutungo yabonye nyuma y'uko ari mu byamamare byinshi byamaze igihe kirekire bihiga amafaranga hasi hejuru. Rero ibintu ntabwo bihora ari byiza cyane. PDD mu 1999 yafunzwe azira kurwana. Uwo mwaka yagaragaye mu bikorwa byo kurasa byabereye mu rubyiniro muri Manhattan, aho yari kumwe na Jennifer Lopez bigeze no gukundana, ndetse abatangabuhamya icyo gihe bavuze yuko bamubonanye imbunda, gusa nyuma aza guhanagurwaho icyaha. Puff Daddy kandi yanagiye ashinjwa kenshi ibikangisho no guhotera abagore ariko bikazinzikwa. Mu kiganiro cyo mu 2019 Kina N bigeze bakundana cyangwa se bigeze gukundana, yavuze ko yigeze kumukubita urukweto ndetse anamukurura imisatsi. Na Jennifer Lopez nawe mu 2003 mu kiganiro yagiranye na Vibe Magazine yavuze ko igihe yabanyemo na Puff Daddy cyangwa na PDD kiri mu bihe bibi yagize mu rukundo. Aba bombi bakundanye kuva mu 1999 kugeza mu 2001. PDD yavuzwe kandi mu bagize uruhare mu rupfu rw'umuhanzi cyangwa se rw'umuraperi ufatwa nk'uw'ibihe byose Tupac wari uhanganye na Notorious B.I.G. bakoranaga muri Bad Boy Records. Tupac yapfuye mu 1996. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Nyuma y'uko Puff Daddy akomeje gushinjwa ibyaha byinshi birimo ihohotera, gukubita abagore, gukoresha undi imibonano batabishaka, ndetse birimo no kuba yarabangamiraga umugore we akamufata ku ngufu ndetse akamukubita, yewe akamukorera byinshi by'iyicarubozo. Hari na benshi bagiye bavuga yuko cyangwa se ibyashinjwa byinshi bivuga yuko yagiye afata n'abagabo bagenzi be ku ngufu, ndetse agafata n'abana batoya bataruzuza imyaka akabasambanya, ndetse yewe akabahatiriza kunywa ibiyobyabwenge ndetse akanibibatera mu nshinge. Uyu mugabo Puff Daddy nyuma yo gushinjwa ibyo byose ndetse akanafungwa akaza gufatwa agashyirwa muri gereza, ni byinshi bimaze kumuvugwaho ndetse ni byinshi bigenda bimuvugwaho, aho nkaho twavuga ko ibigo bimwe na bimwe bakoranye byatangiye kwitandukanya nawe. Aha twavuga nk'ikigo cyitwa Capital Preparatory Harlem Charter School. Iki ni ikigo giherereye muri New York mu gace kitwa Harlem, ari naho yavukiye. Cyasheshe amasezerano n'uyu muraperi bari bafitanye ndetse biza kurangira batakiyafitanye. Itangazo ryasohowe na Dr. Steve Perry washinze iki kigo cyafunguwe ku mugaragaro na Puff Daddy mu mwaka wa 2016, ndetse mu 2021 yatanze $1,000,000 y'amadolari yo gufasha iki kigo. Uyu mugabo kandi Puff Daddy yeguye ku mwanya wo kuba umuyobozi wa Revolt TV yatangije mu mwaka wa 2013 ndetse ayifatanyije no witwa Andy Shawn. Puff Daddy amavideo menshi yagiye agaragaza ari gukubita abagore, nkaho hari video yagiye igaragara ndetse yanabanje kuri iyi video aho yagiye agaragara akubita umugore we witwa Casey, ndetse wagiye atangaza kenshi ko yagiye ahohoterwa n'uyu mugabo Puff Daddy, ndetse naho Justin Bieber nawe agaragara. Justin Bieber nawe ubwe aherutse gutangaza ko yahohotewe cyane n'uyu mugabo bita Puff Daddy. Uyu mugabo Justin Bieber mu gutangaza inkuru yavuze ko ibihe yabanyemo na Puff Daddy yari umwana, ndetse ari ibihe by'umwijima kuri we, ari n'ibihe yicuza. Bigaragara ko yababaye. Justin Bieber aherutse kubivugana agahinda kenshi n'ikiniga ndetse anarira cyane. Ati ibihe nabayemo n'umbana n'uyu mugabo Puff Daddy, ati byari ibihe by'umwijima ndetse narahangayitse cyane.
Uyu mugabo ibyo ashinjwa birasa naho bifitanye isano neza neza n'ibyashinjwe umuhanzi Robert Kelly kuri ubu wamaze gukatirwa imyaka 30 muri gereza. Uyu mugabo wakwibaza icyabiteye cyangwa se ikibimutereye, bivugwaho niba ari byo, dore yuko we rwose anabihakana. Ndetse mu kubihakana, uyu mugabo umaze gusaba inshuro nyinshi ko aburana ari hanze, ariko abacamanza bakabihakana cyangwa se abayobozi b'urukiko bakabihakana, bakabyanga bavuga yuko batizeye umutekano w'abaturage cyangwa se uko sosiyete yabifata cyangwa uko byagaragara. Uyu mugabo rero muri iyo mpamvu yamaze gufata abanyamategeko babiri abongera mu bamwunganira, ndetse akaba yiteguye gukomeza kuburana. Ariko ibi byose nubwo biriho, hari andi makuru avuga yuko uyu mugabo Puff Daddy atamerewe neza muri gereza, akubitwa buri munsi ndetse ubuzima bwe buri habi. Uyu mugabo waryaga neza yiguriye ndetse yihaye, akarya ibyo ashaka, ubu ngubu ngo amerewe nabi muri gereza, ku buryo ngo hari n'abagerageza kumwica. Akaba ari zimwe mu mpamvu zituma asaba ko yarekurwa akajya kuburanira hanze, ariko abanyamategeko nabo, abashinjacyaha nabo bakabyanga, bijyanye n'uko batizeye umutekano wa sosiyete mu gihe cyose uyu mugabo yaba agaragaye hanze ya gereza. Ngayo nguko ngibyo ibya Puff Daddy. Ndagushimira cyane wamaze gukurikirana iki kiganiro, kikaba kigeze ku musozo. Imana ikumpera umugisha. Niba wifuza ko twakwamamariza, watwandikira hano kuri 0788931471. Hari ikintu wifuza kutubwira, wacyandika muri comment, ndetse ukaba twereka ko ubanye natwe muri byinshi kandi byiza. Iki kiganiro niba cyakunyuze, kanda like, comment ndetse na share. Dukomeze kubana. Ndabakunda. Imana ibarinde. Ciao ciao.